No evo mi se pripremamo za prvu borbu, Reviju u Morači otvorili su Vaso Bakočević, crnogorski takmičar, i Ivan Vladimir, njegov rival iz Hrvatske. A sa nama u studiju i u komentarisanju ove ekipe, odnosno ove Ultimate Fight Revije, pomoći će mi moj kolega Igor Habić, nekadašnji kickbokser, šampion u tom sportu i poznavalac borilačkih vještina. Igore, malo sam dao neki uvod o Ultimate Fightu, imali nešto što nisam rekao ili što sam možda pogrešno rekao prije nego što Vaso Bakočević i Ivan Vladimir krenu u borbu. Dobro večer, Saša, dobro večer i gledalcima televizije Vijesti. Sve si rekao dobro, nadam se da nam prestoje lijepe borbe i da nas očekuje spektakl. Dakle, Ultimate Fight, kao što sam već rekao, najpopularnija borilačka disciplina trenutno u svijetu. Poznato je i pomenuo sam neka imena, razlika, odnosno Ultimate Fight je dobio na globalnoj popularnosti kada se preselio i u Japan, kada su Japanci organizovali takmičenje u takozvanom Pride-u. To je... Jeste, znači, Pride je postojao do unazad nekoliko godina. Njega je otkupio UFC, to jeste najpopularnija organizacija MMA sporta, američka organizacija koja je sada, sigurno ta firma vrijedi milijarde dolara. Oni su napravili ogromni biznis i napravili su veliku popularizaciju ovog sporta. Može se reći sigurno da su poljuljali i profi boks u Americi. I evo, organizatori ovog turnira u Morači potrudili su se da naprave i spektakl, atraktivne djevojke koje najavljuju početak rundi i početak borbe. Mi gledamo, dakle, prvi meč nedeljne revije između crnogorskog takmičara Vase Bakočevića i hrvatskog fajtera Ivana Vladimira. Bakočević je nada ovog sporta kod nas, kažu za njega da je prilično talentovan, agresivan. Ima 22 godine, 7 puta je do sada nastupao po nekim zvaničnim statistikama u Ultimate Fightu, ima 5 pobjeda, 1 poraz i remi, kao favoriti čini se ušao u duel sa protivnikom iz Hrvatske. Bakočevića sam imao priliku da vidim na nekim videoma, to jest na YouTube-u. Gledao sam par njegovih borbi, snažan mladić. Tu vidimo pokušaj bacanja, to je istvario. Sada pokušava da kontroliše svog protivnika. Dakle, u Ultimate Fightu je praktično dozvoljeno da se radi, tako da kaže, šta god hoće, do duše više ne važi ono pravilo da praktično nema pravila i tu su sada ipak postrožili organizatori da jer je riječ o prilično na momente i brutalnom sportu. Da, to je bilo u polovoju toga sporta, znači bilo je minimum tih pravila, prst u oko, to nije se smjelo i udarci u genitalije. Međutim, kako su htjeli da sport bude dopadljiviji širim masama, postepeno su uvodili pravila, tako da sada ima dosta pravila. Znači, protivnik se ne smije udarati u kičmu, ne smije se udarati u potiljak, protivnik se ne smije udarati, to je šutirati nogom u glavu kad je protivnik na zemlji ili kad mu je bilo koja tačka tijela, ruka ili koljeno spušteno na parter. Evo dok vidimo, Bakočević vjerovatno završava borbu, da, to je prekid, znači u ovom trenutku sudija je procijenio da se hrvatski borac ne brani inteligentno, to jest da ne mora da pretrpi preveliku štetu. Bilo je jasno da nije u mogućnosti da zaustavi ove udarci Bakočevića. Dakle, mladi Bakočević je pokazao u ovoj borbi, iako sigurno hrvatski takmičar nije bio ni previše opasan protivnik, ni previše atraktivan. Vidjelo se od bukvalno prvog sekunda da je
i snaga i tehnika i agresivnost na strani Bakočević je snažniji, lagano ga je kontrolisao u parteru i uspio je ground and poundom da završi s udarcima u parteru. Dakle, u UFC-u, odnosno u Ultimate Fightu, važi to pravilo da sudija nije taj koji donosi možda i glavnu odluku, već jednostavno da postoji mogućnost i da je najčešće takmičari sami odlučuju da li će da nastavi ili ne. Pa imate više pravila o pobjedniku, znači pobjednik postaje odlukom sudija ukoliko meč potraje do kraja. Onda pobjednik može postati toliko ako nokautira protivnika, protivnik bude u besvjesnom stanju. Tu je znači sudija da